benshi bibwiraga yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo izatsindwa ruhenu mama 23 izafata Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema, Chopo, Kisangani, bakagira ndani muri Kinshasa, bakavana ubutegetsi bwa Tshisekedi Chilombo maze bakimika ubutegetsi bwiza. Igisirikare cya 23 cyitwa ARC Armée Révolutionnaire du Congo akaba hinduka igisirikare gisimbura FARDC nk'uko Colonel Nangale Yebelwo yavyemeje ngo bacire birarura. Izo atekereza bimeze nko iki gitugaseka ngo nibizigera bikunda kabone nubwo ngo bumva ko bakomeye, ariko burya sibuno byari imbere uyu munsi byahinduye isura. Tshisekedi Chilombo yamenye umuvuno niko bavuga, maze ashaka amaboko yo kumfasha runo rugamba mu mbaraga zidasanzwe. Abarabu baje kurwana ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe n'abitambaro by'imyeru ndetse n'imikara. Abasirikare bafite ibikoresho bihambaye cyane byuzuye ibikoresho byo bashyize muri Kivu y'Amajyaruguru bigomba kurwana ku gice kigana muri Alphamen zagaragaye, ndetse ngo hari amasezerano atatu Tshisekedi Chilombo yagiranye na kino gihugu cya Emirates z'Abarabu agomba kumufasha kuzisubiza Goma. Ariko uyu mugabo ko yaba yarapanze umupango ukomeye kandi ngo arimo green light cyangwa se uruhushya rwatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rutuma aba Barabu bakorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'igihugu cy'Ububirigi, ubufatanye bw'igihugu cya Canada ndetse n'igihugu cya UAE mu rugamba rutoroshye muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse rushobora gusunikira M23 kuri nama n'ibizuma. Uhimbaze mbikubwire kandi ngo ndavuga mu gihe urugamba rwaba rukomeje kurwanwa mu mbaraga za diplomasi bikubise igihwereye ngo FARDC n'ubundi yari iteguye aripanze ku rwego ruremereye. Iyi ntambara kuyitsinda n'utuntu turi toto, ibikoresho bya gisirikari, abaparacomandos, abasirikari b'imitamenwa bujuje imbaraga bagomba kuza kurwana uruhande rwa Tshisekedi maze gutsinda. Bikaba ari ibintu byihuse cyane, atari ibyo kubanza kugenekereza ngo urebye oya, bigomba kuzakunda. Olingate uzange cyangwa se uzemere nimba barabari muri Kongo ngari impinduka zigiye kwa ku mirongo y'imbere kugamba. Ndaje ngusobanurira kamwe ku kandi burya amakuru ke twabonye imbere yari igice ayanyayo maze kuyabona ndayakubwira. Sibyo byonyine ndagarukaho muri aka kanya. ICJ yaregewe na Leta ya Kongo ngo u Rwanda bagomba kururyoza ibyaha bya genocide zakuri muri Asirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ngo barusabye kwibasira igihugu cy'u Rwanda kurufatira ingamba, gufatira u Rwanda ingamba zikomeye cyane kubwo bwicanyi ngo rwashoye kutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu myaka yashize. Ngo ibyaha byakorewe muri Kongo ntabwo bigomba kugenda gutyo gusa nta guhanwa, hatabayo guhanwa cyangwa se guryozwa ibyo byaha byakorewe kutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu kwisobanura bavuga bati Kinshasa iteza kandi gatego mu gihe arimo kuganira n'u Rwanda ndetse na Washington akwateganyaga ko intambara muri Kongo irangira. Barimo gushaka uburyo u Rwanda barwihaniza nyuma y'iyi ntambara bakaruha isomo riremereye cyane mu kurushinjiza by'intambara rwakorewe kutaka bwa Repubulika ya Kongo. Amasezerano Washington ateganya ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo zigataha. Nyamara Kongo iti nubwo zataha hagomba kuba ryozwe izaba bakorewe kutaka bwa Kongo. U Rwanda ruti muzakubita igihwere, muzashaka nta kintu na kimwe muzabona kuri ibyo ngibyo kuko nta musirikare wacu muri Kongo. Ndakubwira icyo Kongo isaba muri uru rukiko rwa ICJ cyangwa se International Court of Justice, icyo basabamo cyangwa se Cour Internationale de Justice, icyo basaba n'urukiko. Hanyuma ndaza no kukubwira neza uko u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza iby'iki kibazo ndetse ibyo rushinjwa na Kongo uko u Rwanda rwo rubivuga. Hanyuma ariko ku rundi ruhande uyitwa Mossad Barrose n'umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara, Abarabu ndetse na Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara, yavugiye mu muryango w'abibumbye yuko u Rwanda rugifite ingabo zarwo muri Kongo rutari rwavanayo, ariko rutegetswe kuzivanayo nta gutindiganya nta no gukererwa. Icyakora na Leta ya Kongo ngigomba gukubita FDLR bakayirimbura kuko ntabwo bayirimbura burundu kandi aribyo bemeranije. Icyakora avuga yuko kweza amasezerano Washington bikiri ingenzi cyane muri kino kibazo. Waretse nkaza nkabijyamo kamwe kuganira imereye ku ruhande kuri biri kuvugwa zose ko zakabaye, maze ukamenya ngo ihatse iki nge nawe tukamenya neza ibiri kuba nona muri diplomasi ariko no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Jewe Dumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze nk'imisanzwe kugira ngo tugende ku musozo. Ikaze kuri mwese.
Kongo isanga ari kubwira abantu bayireba cyangwa se kurikirana ibikorwa zayo ku butaka bwa Kongo mu guhangana na M23 imvugo abanyarwanda baciyemo umugani bavuga ngo burya si buno ngo kera habayeho kera harabaye kera ivyari byose byo by'uyu munsi harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe byange bikunde bigara neza ko FARDC ngiri mu mpinduka zikomeye cyane cya gisirikare cyabo cyarwanaga kijabiriye ku butaka bwa Kongo cyakozwemo impinduka ntabwo ngiye kuva mu mpinduka zakozwemo FARDC cyangwa se ibikoresho baguze n'abasirikari batojwe n'abanyayisirayeli ababirigi abafaransa n'abanyakenya babaha imyitozo ya gisirikare ndetse no guhabwa imyitozo ya gisirikare bari kuyiherwa muri Kasai na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi guhabwa imyitozo ya gisirikare muri Congo Equatorial ntabwo ari byo ngiye kugarukaho ahubwo ngiye kwivugira cyane cyane kufatanya budasanzwe hagati ya Leta ya Kongo n'ibihugu bitatu by'inkorokoro. Icyambere ndavuga ni Canada. Canada ubundi bamwe bayita murumuna wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika murengerazuba bw'isi. Yego uzumvise neza ndetse Donald Trump mu minsi yashize yumvaga yuko Canada nayo yabarirwa muri Leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba muri Leta y'inyongera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko nayo isa nkaho ifite iterambere ryo ku rwego rwo hejuru kandi bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ikoranye na kino gihugu cyangwa se ifashe uburyo kugenzura kino gihugu byagenda neza nubwo bazanze reka ibyo by'Amerika mzihorere ahubwo nze kubireba kano karere k'iyaga bigari. Leta ya Kongo yari isanzwe ikorana ifite amasezerano na Leta ya Canada mu gice cya Warikare mu gice cy'ukurangwa mu y'agaciro ya Alpha Mine ariko Canada mufatanye bwayo ikaba yarafatanyega n'igihugu cy'ababirigi mu gucukura amabuye y'agaciro y'amabati niko bayita cobalt muri kira cyerekezo. Makuru yemeza yuko nyuma y'ibikorwa biremereye cyane bakomeje kwakorera M23 bwagabaga igitero muri Warikare byaje kurangira FARDC ndetse n'abarinzi b'icyo cyerekezo bahavanywe barirukanka hafi kujya muri Bilobilo M23 yatangiye gufungura amarembo nanone yerekeza muri Kisangani banyuze Lubutu. Ibyaje gutuma FARDC nayo ibona ko ibintu bikomeje kuba bitane. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu z'i Burayi bimaze kumva ikirego cyuturutse ku babirigi ndetse no kuri Canada bavuga yuko igice cya Alpha Mine gifunze kandi bavana umutungo wabo bakoresheje icyo twakita igitutu cya diplomasi bagishyira kuri M23 ndetse basaba u Rwanda kubabwira M23 ikava mu gice cya Warikare igasubira inyuma kugira ngo bajye ku meza biganiro Idowa Qatar. Kubera iki ubu Qatar yahiswemo? Qatar yahiswemo nk'umuhuza ugomba guhuza Kongo ndetse na M23 ku mpamvu eshatu z'ingenzi nubwo ashobora kuba ari izindi mpamvu z'ikinyera. Icyambere nuko Qatar ngari kimwe mu bihugu bikomeye bikora muri kano karere bafite inyungu mu Rwanda ndetse no muri Kongo nubwo muri Kongo biyongereyemo imari bagakuba inshuro nyinshi y'imari bashaka igihugu cy'u Rwanda binajyanye n'umutungo kamere mwinshi muri Kongo. Icya kabiri Qatar ibonwa nka bamwe mu bantu b'ingenzi cyane bakora deal cyangwa se bakora deal z'ubucuruzi kandi zigatanga umusaruro na Amerika ubwawe ikabemera cyane cyane muri izo deal. Burya ngo ikirombe cya Alpha Mine ni kimwe mu by'ingenzi cyane zatumye Qatar ishyirwa muri aya masezerano cyangwa se muri no biganiro byo guhuza M23 ndetse na Leta ya Kongo. Urazibuka ko mbere ko ibyo biganiro bitangira Tshisekedi Chilombo nyirizina yagaragaye ari muri Qatar. Yego urabyibuka kuko icyo gihe hari ibiganiro n'ibyo bisazwe bihari hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo byari biyobowe na Leta ya Angola byabiraga Rwanda. Tshisekedi Chilombo yiserekeza i Qatar akivayo President Paul Kagame akurikiraho ajya muri Qatar nyuma gato bitevuga ko ibiganiro byo muri Qatar bigiye kuba bihuza Kongo na M23 gusa indorerezi z'u Rwanda cyangwa se n'u Rwanda rukurikirana ibigo ibyo baganiraho kuko u Rwanda narwo bavuga ko ari impamvu nyinshi zituma rukomeza gukurikirana ibyo muri Kongo kuko FDLR ifashwa na Kongo ibishaka kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Rero Alpha Mine ubwo M23 amaze gusubira inyuma imaze gusubiza inyuma abasirikari bayo makuru yemeza yuko abari bayoboye kino kirombe cya Bisigny gicukurwamo amabuye y'agaciro cyiswe Alpha Mine basinye amasezerano n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu maze Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ikigo cyabo gishuramwo agatubutse no baguramo imigabane ingana na 40%. Imigabane ya 40% kuri kino kirombo gishukurwamo cobalt ntabwo ari imigabane mikeya ni imigabane itubutse. Rero amakuru yemeza yuko nyuma yuko ivyo vyemejwe yuko iyo migabane igurishijwe cyangwa se itanzwe kuri Leta ya Kongo ndetse ikaba ibizi neza ko iyo migabane ihawe Leta ya Qatar, Leta ya Zunze Ubumwe z'Abarabu Plato. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zahise zikorana na Canada ndetse n'ababirigi batekereza uburyo bagomba kurinda igice cyabo bacukura amabuye y'agaciro kugira ngo kitazongera kubamo ibibazo by'intambara. Makuru yemeze ko FARDC bahise bayongera ibikoresho ariko amakuru akemeza yuko bahise banakorana amasezerano n'umutwe w'abacancuro uzwi nka Blackwater uyobowe na Eric Prince. Umutwe uyobowe na Eric Prince
ukaba umwe mu mitwe y'ingenzi cyane irwana ku rwego rudasanzwe. Elke Prince akaba ari umwe mu bacancuru bakorana cyane cyane n'ibihugu cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi nk'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, maze basaba Elke Prince guhereza abasirikari be muri Kivu y'Amajyaruguru Walikale. Urabyuka ko nakubwiye ko abasirikari bajya kuri 50 bahagurutse Kindu bakaza mu ndege ibazamurika bageza muri Kisangani, bakava Kisangani bahita bakomereza muri Walikale. Uko byagendaga bigenda nabikubwiye, ariko ntabwo twe twakamenya impamvu yabyo, impamvu yo kuza kwabo. Gusa ngo abasirikari bakomeje kwiyongera, aho uyu munsi bari gwa ku basirikari 600 bo muri Blackwater bari muri Walikale. Walikale igice bari gimye cyane ni inzira zigana neza muri centre ya Walikale, ariko abandi bakaba barinze neza igice kigana kuri Alpha Mine kuri icyo kirombe cy'amabuye y'agaciro. Makuru yemeza ko aba basirikari batanzwe na Blackwater mu gihe ibikoresho ndetse n'ibindi bikenerwa ku mirongo imbere ku rugamba bitangwa n'igihugu by'umwihariko cya United Arab Emirates UAE nkagomba gutanga umusada ukomeye cyane mu kurinda kiro cyerekezo, mu gihe ababiligi bo bishimamiye cyane ku byo gutwara izo byacukuwe inzira. Hanyuma Canada yo nyine ni ba boss ba big boss ku birindiro cyangwa se ku gice gicukwa mu y'agaciro, aribo imashini zabo zikoreshwa. Buri wese afite icyo ashinzwe, mu gihe Canada ishinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hanyuma akabwana umusaruro. Leta zimwe z'Abarabu zishinzwe cyane umutekano, ababiryo gashinzwa transportation. Ugiye cyerekezo cya Walikale rero kuva kuri 23 izatera Walikale ikayivatinamo igakomereza Kisangani, biyite nkaho kubona inkoko y'ameza amenyo igiye kuzakenya ikigori, maze ni agatorezo kakazakora ku buryo bworoheje. Makumyabiri muri Walikale ngo nibisa nk'ibidashoboka cyane muri kino gihe abanyamahanga b'Abarabu bari ku butaka bwa Kongo, kandi bakore bonyine ahubwo bagakorana n'ibyo bihugu bindi maze kubira haruguru. Ubwo bufatanye Kongo ikabyungukiramo cyane, kuko bigaragara neza cyane ko ngubu ifite icyizere cyuko Walikale itazongera kubatombemo ya M23 ko byagenda kose, ndetse bigaragaza ko M23 n'igihe cyose agerageje gushaka kongera imbaraga nginyure pinga itera Walikale yagiye ihura n'uruva gusenya za drone nyinshi zagiye zigaba ibitero byinshi ku bintu bya M23, kandi cyagiye kivamo gusa nuko M23 yagitakariza mu basirikare benshi n'ibikoresho byinshi, ibyo bakabyita homba ni homboka, igihombo gikomeye kuri M23. Leka ibyo ngibyo se nk'umuntu ukubwira icyo FARDC nanone biteganya nyuma yuko bimaze gutekerezwa yuko ubutare bucukurwa muri cya kirombe cya Alpha Mine kubutwara bigorana, kuko barabutwara baramara gucukura bakawuzana muri Walikale, maze indege zigaguruka Walikale zerekeza Kisangani, maze kava Kisangani ari indege nyirizina biterura ikabijyana iyo mahanga. Ubwo buryo buragoranye cyane, bakeneye ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ifungurwe, cyangwa se cy'indege cya Goma cyongeye gikore. Mwabonye cyangwa se mwagiye mukurikirana amakuru ajyanye n'uyu muhigo wo gufunga kino kibuga cy'indege. Ufaransa n'akazi kabwo gatangirira. Afaransa bemeje ko bagomba gukora deal yose ishoboka byose bagafasha igihugu bindi gufungura ikibuga cy'indege cya Goma yacyongeye gikoreshwe cyane. Emmanuel Macron ku giti cye niwe watangije iyo nkubiri, bavuga ko byitwikire cyane kuzanira inkunga y'ubutabazi abaturage b'Abakongomani. Gusa kuva mu nyuzo ya mbere iki gikorwa Afaransa bagitangaza ko bifuza kubona ikibuga cy'indege gifungurwa cya Goma, abandi bagiye babishyamo uruhare ndetse akifashisha etamajoro yo muri Nord Kivu ikorera Beni, uburyo agomba kuzatuma cyangwa bikunda ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Unuvuga ngo M23 iri mu biganiro cyangwa se iri mu buryo bwa diplomasi ugomba kuyisaba kuva mu bice byose igenzura n'umujyi wa Goma murimo n'ikibuga cy'indege cya Goma kirimo. Ibyanze umututu w'imbunda ugomba kuzayirasa, nagara umututu w'imbunda ututse kuri FARDC yonyine, ahubwo ngo abanyamahanga benshi barangije gutegura ibikoresho byabo, bimwe byagejejwe muri Beni, ibindi biri muri Rubela, ibindi biri indani muri Walikale, ndetse no kwirunga imbere ku rugamba, aho Ramfall imeze nk'iyagatera yahita imanuka cyane. Amakuru aremeza ko mu minsi mike gusa ishize hari indege nini ya Cargo yaguye ku kibuga cy'indege cya Njiri Kinshasa, ariko kandi nanone iturutse mu kigo cya gisirikari cy'Abarabu mu gihugu cya Emirats z'Abarabu, bishimanye cyane ko ari ibikoresho bya gisirikari by'ibizanywe birimo za drone, imbunda zo ku rugamba, ndetse byana ngombwa akaba barazanywemo n'amasasu y'ingenzi akenerwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo bikongera kwemera FARDC kuba igihe cyose bazaba bateguye urugamba rutoroshye cyane nko kuri Goma, atari FARDC yonyine izagotana urwo rugamba, ahubwo abanyamahanga bazaba ari muri iyo ntambara kuri 23 kuzayirwana yonyine, ushaka kuzabera isereri cyangwa se ibyago biremereye. Burya ya minsi imaze imisi cyangwa se ya minsi ishize FARDC byeruye itarwana na M23, ahubwo ahumvikana abazalendo mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru ngo bari mu myiteguro ikwiriye cyane, bari muri deal zidasanzwe n'ibihugu z'amahanga ngo bategure uburyo bukomeye cyane bwo guhangana na M23. Bivuyeho ariko tuzanabigarukaho.
tuze kuri kino kirego gihambaye u Rwanda barushinje, aho u Rwanda rugomba guhangana n'ikirego mu muryango mpuzamahanga cy'ubumbanabyaha CIJ cyangwa se ICJ, Cour internationale de justice cyangwa se International Court of Justice. Ni ikirego gihambaye cyane. Kwa 26 Repubulika ya Congo yatanze ikirego cyo gutangiza imanza ziregwa muri Repubulika y'u Rwanda mu rukiko mpanabyaha rw'ubutabera, aho u Rwanda rwagomba kururyoza ibyaha binyuze muri urwo rukiko. Repubulika ya Congo ndimo gukoresha uburenganzira bwemewe n'amategeko bwayo mpuzamahanga bwo gushyikiriza urukiko imanza zijyanye no gusobanura no gushyira mu bikorwa ivyo bita yuko ari uburenganzira bwabo bwahohotewe, gushyira mu bikorwa amasezerano mpuzamahanga menshi ibihugu zombi vyemeranijeho, harimo n'amasezerano no gukumira no guhana icyaha cya jenoside. Ari u Rwanda na Kongo bose baravyemeje muri uru rukiko ko bose barubarizwamo. Amasezerano mpuzamahanga yerekeye gukuraho ivanguramoko ryose, amasezerano mpuzamahanga yerekeye gukuraho ivanguramoko rikorerwa abagore, n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye kurwanya iyicarubozo ngagomba kongera kwitabwaho cyane kuko ngo u Rwanda ibyo byaro bikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubusabe bugaragaza ibimenyetso ndetse n'impamvu zemewe n'amategeko Repubulika ya Kongo ishingiraho ibirego zayo. Busaba urukiko kwemeza ko Repubulika y'u Rwanda ifite uruhare mpuzamahanga kuzaha bivugwa zo kutubahiriza inshingano itegetswe n'aya mategeko asanzwe agena iby'uru rukiko rwitabwaho cyangwa se rwitaho. Muri make ishingiro ry'uru rukiko iso ruvuga aya masezerano cyangwa se amahame yarwo yagiye arengwa ngo n'igihugu cy'u Rwanda ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukurikije amategeko mpuzamahanga, ubu rukiko mu kohereza ihame ry'imanza z'amakimbirane n'ibyemezo byo gutanga ubutabera mu buryo buboneye, ruburanisha urubanza no gufata umwanzuro ku byifuzo zatanzwe, kandi Kongo yize neza ko bizatanga umusaruro. Repubulika ya Kongo ikomeje kwiyemeza cyane gukemura amakimbirane mu mahoro nk'uko biteganywa n'ingingo ya 2 n'igika cya 3 n'ingingo ya 53 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Mu gufata rero cyase mu kwiyambaza urukiko, bongeye kwemeza icyizere bafitiye uru rukiko mu nzego z'ubutabera mpuzamahanga no kuba amategeko ari ishingiro ry'imibanire hagati y'ibihugu. Ikindi, ubu buryo ngo bugize igice cyishyirwa mu bikorwa ryemewe by'imiti iteganywa n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo inshingano zigaragare ko ibyakozwe bishobora gusuzumwa n'ubutabera bwigenga, kandi ko ingaruka z'amategeko zikomoka kuri izo zishobora kugenwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga ay'urwo rukiko rugenderaho. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izubahiriza ngo zimaze ibikorwa biri mu rukiko, kandi zirinda kugira icyo ivuga gishobora kubangamira imigendekere myiza y'urubanza. Ngizakomeza kurengera mu buryo buhamye kandi bwubahiriza amategeko inyungu za leta ya Kongo n'uburenganzira bw'abahohotewe bose, ari nk'icyo kintu ishyize imbere. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwemeza ko ubutabera mpuzamahanga ari igikoresho cy'ingenzi cyane mu mahoro, mu kohereza inshingano ndetse no gukumira ihohoterwa rikomeje ry'amategeko mpuzamahanga uko byaba bimeze kose. Ndagira ngo buzumve gutya: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda rwakoreye ku butaka bwa Kongo ibyaha byibasira inyo ku muntu, ibyaha by'amacakubiri, gucamo ibice abakongomani n'ibitse n'ibindi byinshi, n'ibyaha byibasira abagore. Ibyo byaha byose bikaba bigomba ngo gusuzumwa n'urwo rukiko. Nibutsa ko urukiko aho rufatiye ibyemezo cyangwa se ibihano, igihe ibyaha nyine bihamye, akenshi bacirwa amande, rimwe na rimwe hakaba hanashyirwaho impapuro zo guta muri yombi abashinjwa cyangwa se abahamijwe ibyaha birimo ibihawe uburenganzira bwa muntu. Muri make, leta ya Kongo irifuza cyane ko kabone n'ubwo ingabo ngo z'u Rwanda, aho ingabo z'u Rwanda bwa 23 ngo bava muri Kongo, ibyaha byakorewe ku butaka bwa Kongo agomba kubiryozwa uko byakitunda kose. Bamwe bati iki ni ikindi gitero gikomeye cyane leta ya Kongo igabye ku gihugu cy'u Rwanda mu buryo bw'ubutabera, kandi bisa naho akenshi Kongo ibyo bikunze kumva nk'ubwo leta z'ubumwe za Amerika Kongo yaraziregeye, birangira Amerika zisangiye gufata ibihano ku gihugu cy'u Rwanda. Ishikingangira cyane ko muri diplomasi Kongo yabonye isinzi hejuru y'u Rwanda na M23. Muri no rukiko rero rwa ICJ ntibizwi neza n'ibikirego cyabo kizavamo koko ibirego cyangwa se ibyaha hamwe igihugu cy'u Rwanda, ku buryo urukiko rwatangaza ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se niba bizagaragara neza ko Kongo iri kwiregerezwa nta byaha byakorewe ku butaka bwayo bikozwe n'igihugu cy'u Rwanda, ari abakongomani ubwabo bashaka uburenganzira bwabo. Gusa ntibizwi neza umugambi nyirizina Kinshasa ifite nko gutega agatego u Rwanda muri no rukiko,
mu gihe izi neza ko ari zimwe mu nkiko mbi cyane zo mu mateka y'isi. Reka nzite mbi nk'urukiko iyo rugufatiye igihano nyine ufatiye igihano ku rwego mpuzamahanga, birumvikana urukiko nk'urwo ngurwo rero kukuburanisha cyangwa se kukujyana mu nkiko n'umuntu ari wese anyuze muri urwo rukiko, akenshi aba ari kugutera nanone umugeri w'inyuma ngo ugwe manyuma uko byagenda kose. Reka tugaruke noneho kuza Amerika ivuga ku Rwanda na Repubulika ya Congo. Musade Barrose yagize ati Kongo ntabwo yakuyeho FDLR mu turere igihe tunzura. U Rwanda rwo ntirwakuyemo ingabo zarwo cyangwa ngo ruhagarike inkunga yarwo kuri 23. Ugutinda ntabwo byemewe nk'uko byashimangiwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere yo gutanga umwanzuro agira ati utagira icyo ukora cyangwa se kubangamira impande bizatuma habaho ingamba nshya zo kubazwa ibibazo cyangwa se zo kuryozwa impamvu mutubahiriza amasezerano ya Washington. Musade Barrose nanone ku rukuta rwe rwa X yagize ati uyu munsi navugiye mu nama y'umutekano ya Loni shimangira ubwitange budasubirwaho bwa guverinoma ya Trump ku mahoro n'ituze muri Congo binyuze mu gushyira mu bikorwa zuzuye amasezerano ya Washington n'amasezerano ya Doha. Ati mu buyobozi bwa Perezida Trump twashyigikiye uwo mugambi mu bikorwa, dushyira ibihano ku ngabo z'u Rwanda, dufata n'ibihano wahoze ari Perezida Kabila, abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na M23 ndetse n'amatsinda akorana n'amabuye y'agaciro arwanya ubutegetsi. Nashimiye Sarah James Swan ubuyobozi bwe no kubw'akazi gakomeye MONUSCO muri Congo Kinshasa. Ati hamwe n'iyi mihati turashimira ubwitange budasanzwe abakozi ba MONUSCO bakora buri munsi kugira ngo barinde abasivile muri Congo no guhangana n'icyorezo cya Ebola kiri kuri terrain ku butaka bwa Repubulika ya Congo. Ati turasaba impande zose kwitabira uburyo bwo mu karere bwa nka AGVM Plus nk'inzira yo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano no kubazwa izo bakora kandi bakemeza ubutumwa bwa mbere ako kanya. Leta zimwe za Amerika zikomeje gushyigikira ufatanye mu guhindura ibintu mu buryo burambye muri Congo Kinshasa no mu karere muri rusange k'ibiyaga bigari. Ati turifuza cyane ko amakimbirane yarangira. Bwana Musade Barrose akigimiza ko Leta zimwe za Amerika zikomeze kwita cyane kuri bino bikorwa bikomeje kubera muri Asazuba bwa Congo, akanahamya cyane ko impande zose zirebwa n'ikino kibazo zigomba kuba zashyize mu bikorwa ibyemezo uko byagenwe cyangwa se uko ibyemezo bifatwa bigomba kuba byitaweho cyane mu gihe abona neza cyane ko kutabyitaho bituma amakimbirane akomeza amahoro ntaboneka. Amagambo ya Musade Barrose naya akurikira. Musade Barrose yagize ati hatitawe kuri kuba impande zombi zikomeje kugenda gake cyane ibyo bagomba gukora, Leta ya Kongo ubwayo ntiyashyize mu bikorwa inshingano zayo kuri FDLR kuyica intege cyane wenda mu bice bagenzura. Ubw'icyo gihe kandi nanone u Rwanda narwo ntiruravana ingabo zarwo ku butaka bwa Congo, ntirurashyira mu bikorwa inshingano zarwo zirimo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo RDF ndetse no kuvana ubufasha baha M23. Rero gukomeza ibi ngibi biracyari ngombwa kandi bagomba kumenya neza ko nta gutindiganya kugomba kubaho cyangwa se gutanga impamvu iyo ari yo yose. Nk'uko twazerekanye, Leta zimwe za Amerika zizakomeza kubaza abica abarenga ku mahame arengera cyangwa se abatuma amahoro n'umutekano utaboneka mu butaka bwa Congo. Cyane mbaye nk'urugero, mu kwezi kwa gatatu twashyize ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda bitewe n'uko ubufasha bwabo bugihari kuri 23 gutanga imyitozo ndetse n'inkunga bakanarwana ku ruhande rwa 23. Ejo hashize twafata ibihano umuyoboro uhurizo hamwe na 23 mu kugurisha amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko aturuka butaka bwa Congo akagezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutumwa bwacu kuri izi mpande burasobanutse. Ntabwo bishoka cyane ko ibibazo bya gisirikari ari byo byakemura cyangwa se ibikorwa bya gisirikari byo byakemura amakimbirane. Mugomba kwita cyane by'ako kanya ibyemeranijwe bigomba kuzana amahoro. Gukomeza ibikorwa byo guhungabanya amahoro rero cyangwa se kurenga ku masezerano kuri izi mpande
bizatuma haza nanone ibindi bihano bishyashya, ingamba zikarishye. Kandi ibi ngibi bikeneye ko hagira igikorwa kugira ku mahoro, atari ku masezerano gusa Washington agomba kurebwaho, ahubwo no kugira ngo ibiganiro biri hagati ya leta ya Kongo na M23 bishyirwe mu bikorwa uko biri kubera muri Qatar ndetse na Switzerland cyangwa Suisse. Rero icyo twavuga umumaro w'aka kanama nk'uko tubibona umwanzuro w'umuryango w'abibumbye ushinzwe umutekano ku isi 2773 uyu mwanzuro ugomba kubahirizwa cyane. Ahubwo none kandi twarutse kuri MONUSCO, uyu munsi MONUSCO rakora neza cyane. Uyu ni Masade Barrase ashimangira cyane uko abona ibintu ndetse n'uburyo bigomba kwitabwaho, hatabaye gutindiganya na gukeya, hatabayeho no kuzarira na guke. Ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo kandi ko igashinya FDLR. Gusa icyo kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo, u Rwanda rwakomeje guhakana inshuro nyinshi ko nta musekari habe n'umwe uri ku butaka bwa Kongo uri kurwana ku ruhande rwa M23. Ibyo u Rwanda rwabwiye abaturage barwo kandi rukabibwira n'abanyamahanga ko ibyo birega ari ibinyoma, ari ukwirengagiza inshingano kw'abanyamahanga no kwivana mu isoni kwa MONUSCO ko bataratsinze FDLR, maze u Rwanda rugashyira ingamba z'ubwirinzi zarwo ku mipaka. Ari nacyo u Rwanda ruvuga yuko izo ngamba z'ubwirinzi bazitanye no kuba M23 Rwanda igatsinda Kongo no kuba iri muri Kongo. Benshi bakibaza impamvu u Rwanda rusabwa kuvana ingabo zarwo muri Kongo cyangwa se guhagarika imirwano mu kandi rutarwana. M23 kugeza amagingo ya Leta Zunze za Amerika ntigaragaza neza uko izabaho nyuma y'uko imirwano izaba irangiye cyangwa se isubijwe inyuma, niba koko ariko bavuga yuko byabigaragaye ko u Rwanda ruvanye ingabo zarwo muri Kongo. M23 izajya ibyo nacyo kikaba ikindi kibazo. Gusa kugeza amagingo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 baracyari mwihangane itoroshye, aho ku ngingo y'imbere ku rugamba ahenshi n'undi rugamba rukijya mbere ihangana ryacyahari. Gusa Leta Zunze za Amerika ishimangiye cyane ko bazakoresha imbaraga zose bafite kugira ngo amasezerano ya Washington ashyirwe mu bikorwa. Hari icyo Amerika ivuga ku masezerano ya Washington. Amerika yishimangiye cyane ko amasezerano ya Washington kutayubahiriza bigaragaza neza cyane gusuzugura Leta Zunze za Amerika. Ari niyo mpamvu Leta Zunze za Amerika zikomeza kubona neza ko ari ingenzi ko aya masezerano yubahirizwa. Utayubahirizwa afata ibihano nkaho yasuzuguye Leta Zunze za Amerika ku giti cye. U Rwanda rukomeje kubigenderamo, wavuga ko u Rwanda maze guhomba byinshi cyane bitewe n'intambara muri Kongo. Ntiyababeshye. Cyambere ufatirwa ibihano mu bya gisirikari bituma habaho kuvanaho ubufatanye bw'u Rwanda n'ibindi bihugu bya gisirikari, cyane mu kubona ibikoresho cyangwa se kugura ibikoresho ku isoko mpuzamahanga mu buryo bworoshye. Biba bigoye cyane deko Leta Zunze za Amerika iba yitambatambitse mu nguni nyinshi. Cya kabiri, siyo byonyine kuba u Rwanda rufatirwa ibihano nanone mu gisirikari byongera gutuma gahunda nyinshi cyane za RDF zizamo intambamye. Nk'ubwo mwatangiye kwibona muri Mozambique, nubwo byaje kurangira Mozambique ubwayo ivuze ko izikorera uruhare rwayo kugira ngo u Rwanda rukomeje kuba muri Mozambique, nyamara ibihugu by'Uburayi byo byateye ikirenge mu Leta Zunze za Amerika bavuga ko batakomeza gutengera ingabo mu bitugu RDF. Sibyo gusa, ubu none ibihano byageze no mu by'ubukungu. Ikigo cya Gasabo Gold Refinery Limited nacyo cyafatiye ibihano bikomeye cyane, aho bavuga ko iki kigo kitunganya zawo yibwa ngo muri Kongo ngo izanwa n'ingabo z'u Rwanda na M23 igashyizwa muri icyo kigo zigatunganywa, maze ubundi yo zaba ikagurishwa mu gihugu nk'Ubushinwa. Ibyo rero nabyo Leta Zunze za Amerika zikazavuze yuko nta zahabu ngo y'u Rwanda yongera kwemererwa kugurishwa ku ruhando mpuzamahanga iturutse muri icyo kigo cya Gasabo. Atari cyo gusa cyonyine, ahubwo n'ibindi bigo nka Rwinkwavu bicukurwamo amabuye y'agaciro nabyo ngo byafatiwe ibihano na Leta Zunze za Amerika, kandi byose bizira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izo rero ni bavuga yuko ari inyungu ku Rwanda n'igihombo ku Rwanda. Maze rero bamwe akavuga bati kuki u Rwanda ruryozwa ibyo bibazo byo muri Kongo, nyamara Leta ya Kongo yo ntiryozwa ibibazo byo muri Kongo kandi nayo bivuga yuko itera intambara muri Kongo ndetse idashyira ibikorwa n'imyanzuro. Gusa Amerika igashimangira Kongo, Leta ya Kongo ifite uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe itewe, niyo mpamvu batanayiryoza ibyo bitero ikunyuza kuri butaka bwa Kongo, ikora icyitwa defensive cyangwa se kwirwanaho. Ariko ikibazwa ni kimwe, kuri 23 kwirwanaho banashinja Leta ya Kongo gukora ibyaha bya genocide kwa civil. Leta Zunze za Amerika ntago yabirimo kureberera mu gihe abantu b'inzakarengane barimo gupfa, bakabyitira kuba ngo u Rwanda rwaragiye kwemera muri Kongo kandi u Rwanda rwarakanye ko rutaba muri Kongo. Bakaba bakomeje gutera ingabo mu bitugu ngo Leta ya Kongo ikomeze kuri ubwo bwicanyi ku baturage b'inzakarengane bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko bimeze none ubwo aya makimbane yazarangizwa ubundi n'aya mahame ya Washington ndetse na Doha.
ubwo se ubundi birakinye guco Kongo ikagaruka mu bice bigenzurwa na M23 babane M23 irwanira babonye ubutabera babonye uburinzi bwuzuye kwasuye mu butegetsi bwa FARDC bavuga ko ari wa genocidaire cyangwa n'ubundi bizaba byari zazindi impamvu za politike impamvu zo kugira ngo abantu babe ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko se amashusho yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga abantu baribwa M23 ivuga yuko ari ibizanyazo byabikorerwaga abatutsi n'abanyamurenge bizaba byirengagizwa bene aka kageni iby'iminsi imbere ihatse ntabwo mbizi uhari ibyo uzi bibona ute bimbwire muri comment ngushimire ko tujyanye ku musozo ubwe neza amahoro.